Lasuka lahlala amadoda ezasemandaba sikhuluma ngoKhuzani Ndlamleze emculweni kaMaskandi ke lapha ke sevele wayidedela ke lapha ke nakanjani ke ipromo yakhe ke bekade ekhulume ngayo ke wathi ke hey kuyafiwa hayi ishintshile lensizwa bafethu ke akusho mina kusho ke ama comment ke lapha ke mongena ngaphansi kwekhasi lakhe ke lapha ke bakhala ukuthi ke hey ukubuye ngesinye style uKhuzani Mfokampongoza kodwa ke abantu abaningi ke baphawulile ke ngepromo yakhe ke lapha njengoba sazi bafethu ukuthi iciwe elikhulu leli belilindwe ngamehla bomvu uma sikhuluma ngoKhuzani ke sikhuluma ke ngeartist ke elikhulu ke lapha ke kuMaskandi ke njengoba ke sazi ke ukuthi ke insizwa ke ihola ke isizwe esiningi ke sama Blue Nation ke lapha ke njengoba ke ithena kanjani le album ke iyahlala futhi ke ebantwini kusasa usekwenzile ke adume ngakho lapha ke ekukhombisa ngokusobala ke ukuthi ke akabanga nazo ke izithembiso ke engafezeki kodwa ke wenza izithembiso maqeda ke wayifeza ke lapha ke Mfokampongoza njengoba ke sibona ke ukuthi ke lapha ke le promo igijima njengamanzi ke lapha ke moya kwabona ikhokhula inkosi impela ke abantu indlela ke abayiviewa ngayo ke lapha ke ku Facebook wakhe yagijima bafethu kakhulu baya like abantu ngendlela ke eyisimanga kuyinto bafethu ke le enhle kakhulu ukukhombisa ukuthi nakusasa melihlala ke ibhano elikhulu sikhuluma ngomsebenzi wakhe ke lapha ke uKhuzani Mfokampongoza ke kuyobe kucaca bafethu eyasemandaba lensizwa kuthiwa ke ezasema news abazi kangcono kodwa ke mina ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo ke ngesiqiniseko esemide ngithi nje uma lokhu ukhona la ekhaya ngizolokhu ngikuphakela ngikunika ahambe uyobuka ipromo lapha ke kuyena ke uKhuzani ke uma ungakayiboni ke uzobhema ukholwe ubone ukuthi ke yenza njani indoda ke yasemandaba ke mina ke ngisaphuma kanje.